aduko na kanisa lo ngarani kita serikali lo yang ron ko Thomas wa te paja James Ongwen ne sido kwa na ra na yang o ipuchu kidi kanisa na luido paji tasa unto balaba potukesi ko pele ata do kalona amare kanisa podo kesi de nyotu agwelunde plota kech loda kwa ne puriadu ko tomake ngo jawti sia kanisa lo giari otoma pona lo ano mama tapalin agwela narite akespola kaulo ke ado ta gelte pros ane akero o center isdo kwa ni jaradu katatina na yala mare sionoi Ota sa duku ne kos kanisa Anglican Church. Koto sa to de kini kosi na chana boni be. Mena so kesi anwa renye une shokinga. Aina kesi sa gogong a pedor aduku ni e permanent house. Ara so ai buma kini ne pepe kadi kosi Kristayon. Aso de tesa ituki kosi koriono motimot. Nesi perosa aduku ni eto gongo ni kwa ngani. Do gang tuwa ba somna mulu kada. Kwa pe jadle mushali kuwa nare. Enye sulu kuna tukuruch. Bunu de mulu kaya patai kopa. Konyi kaya lami ejeima meja Kristayon. Nare yadu mukesa chamna imoriki kina upakini kada shenga no. Ti mama ibo sina na iteje ololela yeponelo epedor. Alama kosi jeibo bomu meja sina chana kusuku wo Korea. Ewanyu tai pichito kosi. Keje utenele kanisa poto chamta bunara kopara ngara kinisho akorono ejas bukedia ne sita sebo sabitula tubor nesina bunia rabanaka parliament right honorable Anita Mong ko nyarara aya ito ki kanisa na loka reform Anglican ngarani kite bishop Charles Odo kunya lepe keda lo Church of Uganda ngarani kite bishop Sakano kui Michael idora pelekin de kanuka popo na ipu ayanga on esange otoma kono kai jisine kiringi kanisa na luyare beta simon do bakasi Kristiano bonebi pero na ireme pipalo anyo uno gilo nini o kanisa David Wright, News TV East Kobu Kenya District.